bila je stanica oformljena u Tojišćima i mi smo pridružili se, odnosno bili smo ja i moj Pađa, vičem Pađa, Ibro Mušić, pa smo se kasnije pridružili Prnjavorskoj četi na Bjeljavcu. I bili smo do 22. 2. maja u Bjeljavcu. Slučajno taj smo dan odmarali pa smo trebali ići 23. ponovo na smjenu. Došao nam jedan od, on je oficir sada. I reče nam da će biti akcija na oslobađanju Kalesije. Mi nismo vjerovali, već pričao je koja će biti, kakva će biti akcija. Kad posle podne je došao i Ismet Meć, načelnik javne bezbjednosti sa Kalesije, i zamolio mene i Mušića da idemo sa policijom. Evo kaže, policija hoće da idemo s njima. Ja vičem, tad sam ja rekao bio, pa ajde svoj, rekao, pa ajde, lakše nam je ući, ako budu ulazilo se ovdje sa Prnjavočana, neko dozgo s brda. I kaj, pa ajde, ajmo pa ajde, mi s našom policijom, jer mi smo mladost ostali u policiji, pa da poginemo kao policajci, bolje nekoj nici, kaže tako. I taj dan smo krenuli, u stvari navečer se krenulo, oko 9, pola 10 autobusna prema Gornjem Hrastnu do škole. Tu smo bili na sastanku u školi, dogovorilo se, sa ovim bilo, znači bile su mi policija, četa policije Kalesije, bili Zorničani, ja tako zovem, mi tako zovemo njih, Zorničani, Vlasenčani, Bratunčani i Srebrničani. To je kasnije formirana prva slavna Tuzlanska. A glavno su bili tad ovako, po ovim imenom. A sad, kako, ko hoće, znaš, to je. I bio je s nama u autobusu Mirso Major. Zvorničani, ne znam, znali smo kao Mirso Majora i danas ne znam koji je. I on nama kaže, kad je autobus, viće, jeste vi policija slabo naoružani, a mi imamo ko bi automatske puške. Nemamo ništa više.